Huyu Lucifer ambaye sasa hivi tunamuita jina Shetani au Ibilisi, nyoka au joka, ni kilichoanza ndani yake ni kutamani. Alitamani madaraka ya Mungu, alitamani nafasi ya Mungu, alitamani kumtawala Mungu, na alivyotamani kumtawala Mungu alinuia ndani ya nafsi yake, na alivyokwisha kunuia alifanya kile alichokinuia ndani ya nafsi yake. Kwa kuwa dhambi chanzo chake ni tamaa, dhambi ile tamaa ilikuwa ndani yake. Kadiri tamaa ilivyokuwa inakuwa ndani yake, tamaa ile ikazaa dhambi, ikazaa uovu ndani ya Ibilisi.